Oficialmente mi luta directora dia Promedi Juli 2026. Anto ja, e planan ta hopi, nos ting hopi proyecto nang andando, nos ting edificio de Kaya Grande na Oranjestad, kuta Cas de Brod. Ese es un proyecto grande que nos ting. Nos ting restauración di John G. Eman gebouw, kuta met dat ding Kaya. Verder nos ting tanque nang de agua de Kibaima. Ese es un proyecto. Anto ja, maar net in futuro monumento aqui nang dus community church. Denk mi position dus como bedrijfsvoering, ja, de monumentenfonds, de restauratie, de preservatie die monumenten nang sempre bota haya bomes ding hopi reto eta ja, het is onvermijdelijk. We hebben een samenwerking met ja, ABC-eilanden, aantal dus de beste eilanden aan tamba, en natuurlijk Hollanda, aantal tingsierto vakmanschap ja, daarbij perdi, kinang na Aruba pero eigenlijk internationalmente tambe. Ik wil samenwerking met hobby partners dan, bosa eta bon pa purba, vooral com educação tambe, pa trece hende nang ja, na Aruba tambe, pa por sigi ko e vakmanschap. Dus por ejemplo tragamento com klei of ja, kinang traga com glas en lood. Dus er zijn ja, trabaho nang kuta bij perdi eigenlijk. Se nos ting uno kuta bashi, lastimamente, esa é watertoren na Oranjestad. Nos também saka open call pa esaki, pa busca huurder novo. Anto verder tour e edificio nanta ocupa. Aya e trabaho nanta sigi, e trabaho ta ja, het gaat door.